Kurt Aydil em 4 bira gihandin ekdû. Yani me her 4 birayên xwe dîtin. Her 4 parçeyên Kurdistanê em levdokûn bînin bi rastî ji Xwedayê mezin dixwazim. İnşallah em ê her demî bira bin. Yekîtiya Kurdan inşallah wê nîzî. Selam Amastan. Merhaba. Selam. Azizcan, ev performansa te audition cara yekem gelek hoş. شوخي من هير يا برانا بيتنا بوجم دلانا Ev nahacı em dibinin ev zdo kelejani axwa zede nişan naki. Ev destpêkê de jî min dît wisa tu giran sekinandina te xweş û têkiliya te bi me gelek xweş bû. Beşa duyem idare dike em bêjin. هر امنم او كسن جيني بوتو دوان حزلك اسنا كم خن تاكو دنيا موان Stran 5 Helbijartinê stranê xwe da xweş bifikire. Gelo ev stran ji bo dengê min e an ne. بله Cana însan stranekî şaş xwe ra dixwaze bistire û dibîne ku ev nebû. منك وجاء أسرابني فلكي بدرد وجانب Hinekan heye biçek aqilane wana helbijartinê xwe kirîbûn dengê te wek te bû loma me biryara xwe da. Tu yancî Garî berdewam bikî stran ne ji bo Kurd Aydilê meriv distir. Stran ji bo jiyanê meriv distir ne? Kêfxweşin ji bo hatina te me bibexşîne wê carê. بله سپاس Ya? Kêfxweşin. مامستا sağ ol Oğur beşlere, serkeftin işlere. gelek memnun Ya? سرکەوتن ژوارە و بەڕامێ وەرێژی Sağ ol. gelek سپاس سەرکەوتوو بی. Xerat azizcan. موفق بی gelek inşallah. سپاس موفق sağ ol Oğur be. بەداخەوە ئازیز کە بەجێمانێڵیت پێمان ناخۆشە هەستی تۆ چۆنە؟ والله هەستێکی ڕاستی نەخۆشە وانشاءالله سەرکەوتن بە هەمیارە دەخوازم و gelek سپاس تۆش سەرکەوتوو بیت. ساڵی